Keveka ni wirigiro bwako nwithirite uri na ka weekendi gakega iri Jumamosi tariki 11 mweri jojo ena mwaka ni 2026 ni mbeta wa kabwe mutharimi monaniria na njira mathithio ni Paul Gujiri mbere buru. Thank you very much nonto bwako thura nyomba ya nteto inya gututhingatira kiri mitandao ya kinande Facebook na YouTube @Meru TV Kenya komukira nteto bure gutondoka deka o deka itha wa itha kuma dena o dena gonto katetine ka Meru ome ya county A inya Kenya ngima nonto bagitumikeu kuma kerini kirewe nonto bu notwethete nyombe nteto irina igweta katetine ka Meru. Thank you very much. Narua tukumanganitie manto kathomba ritho riandiki betu banteto rekianganga maturene gotigira ne bakomureka jara eja kwegie ide ngurumane gisiasa igitana mbere gukujirwa ugambuge aria mbarie urina yakwa nani ndiri na yako ni miario ya gushokaniria gatigati ka barabara kire thirikari ningi barabara kire upinzani siasa cia one term na two term igitana mbere guchacha na biama bikibangania nonto wa kiuthi kia siasa 2027 twambiririe na kuibangania kwa biama nonto wa ngurumanio nene nkindano ya siasa 2027 narua kiri mushamanio jo tongeria bwa kiama kia nopeu na ria batongeretwe ni National Chairperson Javasio Mitheka ninge Secretary General Mwandiki munene wa kiama ki Franklin Mweti Karoti ni babanganirie ninge bakeregana na iraba bakuga ninguto nderi itena ikinyiro cia kubunjwa kia maki kia nopeu bakiwa mukia maki gitedira gikibunjwa ankiroki ora ni Meru County Chairperson wa kiama kia nopeu ora rikiti kwithira ke wangui ya ambassador ndegoro ya Roma na Vatican Julius Bijewe gitiki nande gikinenkerwa Oscar Mutugi nwe nande Meru County Chairperson kiri kiama kia nopeu ne riboti ithuraniri na gutarirwo ni Adams Muturia wathirinja tongore bakameka nopo kaunti Meru bombete kwithira wakira Dr. Julius Bijewe wokiti kumana ngwira bombete kwithira ke Dr. William Samoei Ruto kumba kwithira ambassador ndegurune Vatican arake bombete kwithira beka thambi wingo bombete kwithira kirita ke amakira itena kaithirite mukaririte wa kaunti Meru ore no Oscar Mutugi bombete kwithira ke yakanya mukaririte wa amakika nopo kaunti Meru aria ke amakya nopo tucokia nkatho nyingi kire thirikari ya William Samoei Ruto na Deputy President Professor Kindiki no tuba kuona umwe wetu chairman wetu wa Meru County kiama kia nopeu Julius Bijewe na kwagira kwa ambassador huku na kadho nyingi mnoru ari turea tukaria leadership ya kiama na tomo wish very well Bijewe asafu kiama kia topo gapio kagitene kaithirite branch chairman wetu wa Meru na itethite kiama na njirenje yana agikira new energy. Na even in his new role, Vatican as an ambassador, we wish him well. Itoko meaka deliver. Na he will make us proud. Kinya narao mendhiguru. Oyora ritaira ngoge kia makietu kia naopeu na inya yonde. Kinya the new role, we believe ataweza kudeliver na to make our country shine there in Vatican. Mbugaibwaga sana. Ntubwa thirikari kwithirwo ikiona ibwega kwithirwa ikia predecessor wakwa Dr. Julius Bijewe kanyaga kwithirwa agita ari balozi na turikia makeno peu tukethirwa tugikara nthi kwithirwa tukiendelea kuthikira mwingi urazu kwenda niontu turenda kwithirwa tuna musimamo zurazu kwithirwa zukireflect kazu kama wananchi ora tutwithirwe tukithikira kugitarira zora mwananchi akuga tukethirwa tugitira ara mwananchi akuga
na decisions cia kiama kia no peu chikethero chikia communicated mibango ya NDC iria kethero intariki 24 ikiendelea na resolution ira chikathithwa ntuku chikethero chikia communicated na no toashue mwananchi wa Meru kiama kia no ikio kiama kiria kina interest cia Mumiru nene ya Nkoro bagita na mbere kwa ribombite kwithira bakiwa kiama kitithira kibunjo buru na ikomba kwithira kiromeka ndeti nthurune yonthe. We have resolved as the leadership ati kiama kitu keno peu twaita all through mwanka general election 2027 na musimamo yo kiama and the leadership is kiama kitu kitithira kikiandi resolved at any given time tuitite mwanka ndrebene na boyele kiama kitu kikarungika MCA ikangurungika MP kiekera women rep senator na kiekera governor in everywhere in the Republic of Kenya. Te Meru, te Tharaka, te Isiolo, te Laikipia, everywhere together twina candidate baraba kethirwa baki peperusha bendera yetu ndene ya nthiguru ya Kenya. Muthia buri barombete antu ita na mbere kumba kwithira betonya kiamene ki na nkuru kinyoti ri bakomba kwitha ichandikithie aringi kura. Ndiromba antu bonthe aspirant bonthe balaba kwenda kuthungira no peu very most welcome wekiama kia no peu wewe longama governor wewe longama senator wewe longama women rep wewe longama MCA kitikionde kwenda Tharaka you are most welcome to no peu team and the party na tokabo support na njira cionthe time yo ije kana iteiro rere antu babethe kwethira baitorera kana antu betu twinde tumba kwethira twetorera nikenda tumba kuthura tongeria mabongo bukethia bwina aja na mwananchi wende ko kuboromba nara kuonde bure kiama ketu kana opo kuboromba bukuma kiamene kana opeo na turiwa tuko kandi kana ni atia tuko kandi na kandi yako ndio sauti yako kwa hiyo tujuke kura kenda tumba kwethira tukiomba kwethira twena sauti ne ate batu we are ready for negotiation like any other party ko no peu itibatere kwa taken for granted or our support be taken for granted. No, what we are saying, we are here to remain, we are here to stay. Kiripoti ya Meru TV kumatiane betanda msimuturia wa Thirinja. Kakiti na kau nawe musiasa Peter Gatira Munya na meneretie kira akuga ni nande kamutugo kambiritie kwanda kunyukire kilengo kia siasa na rea siasa bakundira kaune kamwe na akora amukwaragania ningi kunyogoria thiri kirimishamanio ya gisiasa ningi akora bagitumika kwithukira bara akuga ni atongeria ba upinzani akimeneria mutugo juu na akiure thirikari kujukia itagaria kiwatho kiri akora baraba gutumika kunyogoria thiri mishamanione ningi kwithukira atongeria ba upinzani. Ni ripoti ya Jeff Wagituma. Ujo no Peter Gatira Munya na okuromba giti kia ugavana aja kaunti ya Meru. Huwezi kuwa na serikali ambayo inapanga mikora ya kupiga watu. Ati wewe unakuwa PS wa internal security, itakuwa kazi yako ni kupanga mikora ile itakuwa ikipiga watu. Mnataka tuelekee namna hiyo? Ibu kwenda Kenya ita njireu itumirea antu bonde ibewe kanya kauchwa kuro na abakendo chwambi kura oro kwenda ku support thirikari a support thirikari oro no kwenda support thirikari ni haki yawe ndene katiba yae ya Kenya ama namna gani? Niara na migambo hii minene ethirite akimeneria thirikari ya William Ruto na munini wawe augite ni thirikari iji ethirite kibangania antu bakura atongeria aregani na thirikari na kuorotera kiara Godfrey Ototi na withirite akiurirwa ntere cha Kisumu. Uni kwenda kulaani, nataka kulaani ile kitendo ilifanyika kule Kisumu. Kwa wale wamejua kiongozi ambaye amechaguliwa na watu, a senator anaenda kwa nduka, criminals wanapangwa kuenda kumpiga, wanamtoa kwa kule alikuwa ananyolewa, wanamtoa nje, wanampiga hadharani, kamera zinachukua picha zao wakimpiga, na serikali hajachukua hatua yoyote. Hiyo ni kitendo
cha unyama kinyume ya sheria ya Kenya, na tunailaani. Serikali, kazi ya serikali ni kupea Wakenya wote security, kupea binadamu security waweze kufanya kazi zao, si kuwapiga, kuwapangia nguni waende wapige. Nande Peter Gatira Omunya na kuromba kanisa gukira na guita uge bwayo. Na tunasema pia kanisa isimame imara kwa hii mambo, because tunataka, we want a Kenya that is safe for us and that will also be safe for our children and grandchildren and our other future generations. Hatuwezi kuwa na viongozi ambao wanafikiria Kenya inaisha leo. Kazi yao ni uporaji na fitina na kupiga watu. Nkuruki mutongeria ujo na ugite batithira bakigura ugwa na kinya batitikiria thirikari ije ithirekia kura ciao na kuga ni baibangenie bo kadha kurwa na thirikari ije monka yebere gitine. And we will not be intimidated. Kama kuna mtu anafikiria hiyo ndio njia ya kuchukua uongozi wa Kenya kwa nguvu, kwa kura ile inakuja, asahau. Sisi tutasimama imara. Sisi tumepigana vita mingi kwa Kenya hii kuhakikisha Kenya iko safe for everybody. Unajua tulipigana hata ya Maumau, wakati mzungu alikuwa anafikiria hii nchi ni yake, ataitawala vile anataka. Hata mzungu Mwafrika hatutakubali. We will not accept our right to be trampled on. Hiyo hatutakubali. And I'm sure Kenyans will stand up. We have stood up before. Tulikuwa hata na serikali ya Moi pia tukapigana naye mpaka tukafikisha mwisho. Arite jaja ari ntere cia murunguru ne kire kigongwana kia mathiko ja South Imenti are kinya kuthinga tene na tongeria bangi bakia magiki. Vile naona dunia ikiendelea na vile watu wananipenda na vile watu wanapenda Meru, naona hiki tutachukua. Sawa sawa. Nkiripotera Meru TV Mbita Jeff Wagituma. Ni kwithirite kuri na riboti ya uthuthuria ithirite igikira ratirine rutinguki bwa atongeria mwanya mwanya bagi siasa bario mangavana nthiguruni ya Kenya na aria Mutumanto Ethingia ithirite akionekana kwithira athitie ngugi ningi maendeleo maturene. Akari kuma bori bakiranira metha ya nteto ni barutite maoni yao yaigie rutinguki ningi yaigie riboti ya uthuthuria yonanitie maendeleo jaraja ithirite akirutika kaunti ya Meru bakiona ni gikeno kio ninge gukatha kireba kuga ni maendeleo ya ngavana Mutumanto Ethingia. Ni riboti emwende online money. Akariba bore ni bachumirite okatho tongeria bongavana wa kaunti ya Meru Mutumanto Ethingia bakiwa ngwe yawe ni kuonekana kinya kuraya bakiwete moja mirandi ya inyera ngavana wa bwithitie ngavana wa Meru bombere maibwega sana nontu banguge kwira witite ndene mwaka jumwe ndene ofisi. And we are saying thank you from our hearts. Nontoma inya peace ira tunayo ndene Meru igintu very credible. Ngavana tokwire bato toigwa buru, we must come out. Lazima tumare tokwire ogwa ngugi kune ndongi itukona hospitali chigwita ngugi china ndawa itukona level 5 hospital Meru niraire level 6 in your regime itukona itingugi ba Meru. Iba kumenyero bwega ki welfare iba kuri wambea chiao ira batari agwa Mutumano ombete gutethia cibitari tere general itete kwigwete kiapungirinda wana getete giukairwa batu aciari beto bomwe baraji wari mutukare mobaikia nara nere bino ntobangara turatura twikite tenti na ndi tenti twitete kuga tenti tukuthirania acio tengara mai nyingi tugeta twathethekera general wariko wajaire Mutumano ombete otonya mashinani tanaja eja tuturire ndundoji tuturiri Mutuma nkiona kogategera mwaka jo wathurwa mwaka jo mwe na itete nguge kurigaria muno ogategera like cibitari ya Meru General nerare kugia mugomo muno like nurses baragomana and then otegera jebeto ibarakujaira kumono mbati kuma gukuruka utemugomo jonge jo athithwa na komba ko bare abwega na ngugewe na itete bwega kuluki barua bare tayari kumwata mbaru ithurano ne twitite na nikenda gatonya kibindi kingi kendetithia mbere oritingui bato tukuga Mutumanto Ethingia ora itango gendene mwaka jumwe aretia aongeri gipindi kingi kimwe kenda ngugiire ciawe ciombo gitatia gukamirika ciombo gitatia ciombo kamirika na turuga ngavana ogwa igwa tukuga igwa 2 term Peter Munya ogwo no ejirere mbere urengwa
methikari nturi wejo chindo waikwa agriculture na national wanua injensi are moimbio ingoge patresa angambio scandos batu tukwenda obechi ndene miro antu bo bonde bakuthukira mutumu uti muntu onthe utina scandal uti muntu onthe uti uge tu angana agitite oni kwanza ndi victim wa patresa ere yajite feki ndandre aigwa chibia bia ya byo nenda acha akabito kwambia kwaka na ndi oni ngauga no to mutuma ngaugira roi mutuma tuta mutuma ngauga no mutuma no gomba nyo kinya mashinani tueni kanya mutuma tuliuga ituta mutuma tuta mutuma twena goka gwa kinyothi theru ate okamea tuliuga mumero uga mutunda jwa na matunda jamenga ijo jagera wae maiga bakirikene baukirite bamo batongerie baraba kwagagia mutuma kirutongeria bwawe akiwa bainge bone bari na kaita ko tumikira mwingi ndi uti uguni bareta muno mero kwa antu bote kinya accident cha mianki paka chiteki kuringa cha siasa na turuga accident is an accident no te itukurigara nyene ate accident igoka imwe yoka ndeje inge na imianki yake so we are coming out to one na tumarite ko one and bau ogo kuthirongo kiringa siasa na mantu ja mianki please keep it off mutumanto ethinke ko ejote firefighter ethirire chief fire station endia actually itukumenya kakugura inge na nyire irathuki mero aria na araripire bara bochumbura mutuma na tusikando kindogo mara mianki baka gwatia na ara kenda kuranga gutinae bau bonde batuire na mianki onthe kugwata ote no baikia firefighter tuchiona metho jetu mutuma ariuke mwanga ire itura chithuki chia last regime chenyuma na ariko za chiriuke na thai tuguchiona igita zabarentore jaba munya ituthinge siasa cia thiri na mweni kanyo jore abwete kanya mantu ja siasa cia mantu ja ikuo ni kale ja accident iwoka like ogategera antu bakwethia mwanki kenda kwa otezima moto ogategera otezima moto ethere wategaira like timao nali okirire sima moto erere timao na rathithia na rathondeka ndenda ikwira antu bara bakurwa na mutumanto ithinkia kwa ngerekano ja mtu ja mithikari nturi na igwo bwana chokeri ndao sana no mtu ja mithikari nturi kwethira akirunga mambere akiwa ntam atikuwa kinyanthoni yaibo sana it's very shameful. Kiripotera Mero TV kumabora mbitawa mwende wala iboni PS warwangiro karia bodene Raymond Omolo na rutite mokana jumurito kiri asiasa bara akuga ne bakoringa siasa cie urumi na mpadoshi ya kunyogoria thiri ya mugongo. It's unfortunate what happened to the Honorable Sotsi. For sure there's action that is being taken. And of course, I would want to wish him well. But the point is that everyone or any leader who uses goons for criminal purposes must just be held to account. So in the case of Turkana, I know that there are cases that are in court, maybe not just on one particular case, but on a number of cases. And what we would want to do is we expect impartiality from the law enforcement agencies. At the same time, we expect the same of our judicial officers, because it is not just enough for the police to apprehend. Beyond that, those in court must also be able to, once they have been satisfied with the evidence, then they must be able to take action. Ripoti yo kethira itu ikembrikite mbere akiri metha ya nteto geta kuraya nitushokerete.
ane kuigua jeko kwenda into via stima guteangi umba kwithirwa kigwatira into bibiega into original na biria bina koguriga kega ni akikwa Al-Nur tuli o ajajo nyombene iria igikene ya halo na you dene ya mutindo kangangi tuliganiretie na nyumba ya ritani iria ya tene ukethirwa no kwenda machine jamuthemba jwa pumps generator tools grinder car wash machine welding machine diesel water pump solar panel lawn movers ukwamba kwithirwa ukiona o aja kwa Al-Nur electricals graders Shadaria lights yani mataa jaria jonde jaria mathongi ya Shadaria ukethirwa no kwenda mariko cookers fridge freezer TVs washing machine no choto inachio na niria original likana interview tone bithero bina warrant tulingira namba iwirikio nini gyaku no komba kwaranira na bautwi. Tatua Instant Wins na Daka. Multiply bet yako mara 5,000 kila dakika 20. Ukicheza na 20 bob only unavuna $100,000. 40 bob unadaka your 200,000 shillings. Ukicheza na 100 unakamata $500,000. Pia kuna bidhaa za nyumba kama smart TV, fridge, cookers, air fryer, car wash machine, motorbikes, tuk-tuks na marutis to be won. Instant millions to be won daily. Ni rahisi. Ingia kwa M-Pesa, weka paybill number 440440. Weka paybill number 150150. Count Meru. Amount weka kati ya shilingi 20 na shilingi 2,000. Get your wins every 20 minutes. Tatua Instant Wins na Daka. Mujiari nukuria niko kaira mwana waku kugwata kithomo kia utia wa kiriu ugakua nkoro kaire nuntu M College ni atongerete ki kithomo kia utia na kiobundi Mount Kenya East na Kenya ngima na twina miaka 30 ukuma tukwambiriria M College mwana waku akegwatira mote ya makamu bithia kuruta wira kajaga Kenya twina courses ta School of ICT, School of Hospitality and Social Sciences, School of Driving, School of Agriculture and Environmental Studies, School of Engineering, School of Education, School of Accounting and Business, Advanced Healthcare Assistant na Jenge Kathumba. Iandikithie kiri ujukania uri othiete na mbere kiri mutandao gukurukira www.mcollege.ac.ke kana turingira thimu gukurukira 0741871257 kana 0705761606 kana 0790849934 ni ugwati ugeni gukungwira miaka 30 ya utungata wetu. Embu College, skills to go places. Kiama kia NOPEO ni giokumenyithia muchimanio jwao jwa National Delegate Convention NDC juria jukagitika tariki 24 cia mweri jwa ina mwaka jo mukawe ni jo Elsa ja kaunti ya Meru kwambiriria thaa 3 cia rukiri ni muchimanio jukareta mwe atongeria bonthe ba NOPEO kuma uria munene mwanka uria munini tutegutiga nyuma atongeria ba NOPEO Youth League, NOPEO Women League na NOPEO Disability League. Mkoroki gukethirwo na Ngeni Kathumba kuma Kenya ngima. Kiama turiuga NOPEO tupande ngazi pamoja.
gwa ikinya twambiririe na yeigie kuciandikithia kiri gikabo kia siasa 2027 na ria mukarigiti wa rwangi rwa Kefis Joseph Ntwairwaki aitite na mbere kuria mbeo mbethe guciandikithia kiri kura cia 2027 kenda amu sauti yo ithira ikigika ndebene kiri ngurumanio ya ge siasa morera vijana baithirite bagithii na mbere mutaratara jwa tuko kandi riboti ya mukiri onkunja kukia ukireitwite bukamama ringi ni wari mubunge wa Igembe North Joseph Ntwairwaki na thai ari mukaririete wa Kefis ende na urete nduke mbethe bomba kwethea ni bakumira na koya kura yo kaita ka mtu akwa Niko Kandi kenda bomba kwethea ni bakoreta ugaruruku maturene na kinya kuona weti na mbere na baetekede mwana siasa oro komba kwethera kia na kuba mbesa kenda bamuringira kura na riwende kabadhure mutongorio rawi na maoni na weti na mbere ndathukua tuko Kandi program erambire ni youth yembe nkubaromba baite ituene baite kwa MBC antu bawatane nuntu gya guthokenda utongori buboya kethibu kwenda utongori buboya bibia tetherio utongori buboya ni kureku twite ituende toye kura muntu nolie kura na kura ke sawa tukia muntu wende oya kanya uite kura kwa kanya ria muntu ara kura kuringa kura ni mwa kuringira muntu mwe kura. So nabu antu bembe bwithira bwe maso antu amiru bwithira bwe maso thikirie yantu baraba kwaria bonde baba buromba kura itene agura serti kuraya wa thikiria muntu ura wende thikiria maoni yake thikiria njendeke thikiria naerekerete wa thikiria mantu yonde yakwa kwerekera inao itite na nimbi ukwenda muntu ro muthura ni biatuma muthura wa thura tukumnya bio kuthura umnyune atare thai kuri ni important antu kwithe baisua thai nantu ni important antu kumnya nimbiba kwenda ukaguthote kumnya biro kwenda obiro kona no byo koya so antu kwithe batina anjende kuthura muntu na gethe kwigisira nikinge athuri kura betho abe nakyo ni kuthura muntu mwe nuntu na kwere bya kuria ukia kuthura muntu ntu na kwere yana na kwere ngiri na kwere manatano nuntu asarera kona ukaramya ke 5 yaruwa tanture nyingi antu abakurira weta ntore ingi antu bakurira ni bya kurira urarira nuntu basoisiro bwithirie kaita kaukire mukaririete wo akiareria mantu yakoni okaria na wete kinya ethira thirikari ni ombere kwethira kingazeti kontokora kukapwethirwa operation ende ni ombere kwethira iti antere imwe na ira cia bata muno na muno ntere iciembe ireo saindi sekachuru akiwa ntere nicio cia bati kwethira sikianjiria kwa operation sire cia mbere embe itone thina twaira antu akuritha erioru na ingwitikia for sure itukundeserve kukarua thikaretu indone ni kurabwithirwe nga settlement ya security area disturbed lakini area nyingi kuona bandu niratirwe nuntu atala area cia Kasuru area cia Njerune area nyacia nanje Kinanduba kwina area nyingi muno kwina wati bwa security na twenda thikaretu yo ya njukumwira ikuoya riu tumeke kwaria nguyo ngweritike antu betu baibu bakaritwe nuntu karia bwina bata Nkiripotera Meru TV kumala Igembe North mbeta mukiri onkonja nabo aremi kumantere shiadra kanithi betite na mbere kwa mataro yegi uremi bwake nande ninge ba kyoro gutumira ndawa ira kana mbolea ira itithira irina ugwati kire antu kana kire ugima bwa antu akagitiro kau mbeo mbethe ni bauri tukwithira ba ki itonya na kugwata mbaru uremi ora kwithirite kuri na riboti cia uthuria konania ati kuri na wagi bwango ginde korone ya Kenya na ndi atalamu ba uremi bauri timbeo mbethe kwithira bagitonya kiri uremi irinjira ya gushukiria kiuchumi ebai inyake muturire ni riboti ya Dagara Waigona atongore kuma ndwangi mwanya chorimi bakerekere kugomana barothite ntere cha mukothi mibatarĩrĩte gĩtũmi gĩa kwĩrutanĩria kũthomithia arĩmi manto makonenie na ũrĩmi. And in this region of Tharaka, in particular Tharaka North, there is a lot of farming when it comes to cereals and the rest, and it is good to keep informing our people day in day out. Information is power. That's why we are here. Nto maurĩmi bwega
bakathoma mantu ma gutumira ndawa, the precautions, the right way to use, na kinya twerema nontu bwambi twerema kenda tuona mbesa na kenda tuona irio bya gutiga mucie tutake watu ijura tu mukothima ni menyekanite bwega muno na mantu ni morimi ibo antu ba mbere kurima product ya munya na gwarutha bwega ini Tharaka, but now nontu bwa mantu ma irera na mbura bure gukara kiuraga ino ntu tugwita stakeholders kenda bayo tuoneria njira injeru taini wetwa CA agriculture na regeneration agriculture kenda murimi arima irio bira bikamutethia na bira bigatuma ona mbecha chawe sustain. Agaba karibo getare mibange batiethagirwo bakithingatira magwatho mono motomeri bwa ndawa maria matumaga imera biao bikathuka na iboga bakethorwo bakirutana mantu ma urimi. Thagira twena challenge muno ground no thagira twena challenge nontu bwa matumiri ma ndawa, especially tarira antu bakuthi kubwirira bamwe bakathi bakabwirira na kiwango gwetekio either bakanda dose kana bakarutha overdose bara bange bakaungania ndawa bakiuga tungania na eno ire karuta nguge bwega bairu igitumi kibi mutabateri kuungania ndawa na kaire kinya gutumia royo rwena mukunu ndawa itiruta wera bwega na sana mantu ni ma precautions bakathomithua burobateri gwikira riro kubwirira kenda ndawa irita guchokera ugwatu murimo maybe ta wekera goggles, wekera mask, wekera gumboot, wekera overall maumo nda kinya gloves bakaiwa bakithomithua. Very positive of that itwiye after arimi beto ba wato menyo at least bakaiwa bakirima bathikithingatagira burako kubateri baka produce more nontu bakathomithua kinya maana magutumira fertilizers nontu bara bainge bugaga ne Kenya nge muthetu bathomithua how to use it. Gambio mbethe bagitombeto gutigeri bakwethongeria kirurimi na kinya arimi nabo bakiromba kwethongeria kirurimi bwa matunda na especially muno ana abanini kenda baomba utetheka na urimi nontu urimi injira emwe potential muno yochwira antu gwira imwe nyache kwibandika bongo na bakagya mbecha batwika millionaire nontu twirimi saremi baremi urimi nyabo mite nontu mtura wonde munde araukire rukire na rire biumete ko tike muremi so muremi very important na otie muntu munde akoria irio bitene tunda kogu turi imise nyaremi bareme mbetunda kenda balijaga matunda nontu matunda ni health. Wenye wanaitwa Gen Z wakuje tushirikiane na wao waone ile potential iko kwa ukulima, na pia tunauliza serikali yetu, serikali kuu na pia ile ya county, tunawahisi muje mweke uzito mingi kwa ukulima, sababu ukulima mambo ni mingi, na tukielimisha wakulima tuwape ujumbe wanaweza koboa nchi. Kuma mokothi magichigo munge kia Tharaka nkiripotera Meru TV ritoka Ndagara waiguna Kagitino kau mubunge wa ishumunge kia Igembe Central Dan Kili Karitho narutite wirane bwa kwambiriria nchamurano ya bienine na reugite mwaka ethira kithuranira mashindano ja mubira jwa maguru irinjira ya gukiria ciewa gatigati ka mbeu mbithi ntere ira cia Embe. Ripoti ya Murithi Waba. Mubunge wa Igembe gatigati ule wikene Dan Kili na rikitie kuthiria FKF League ira itwire kuma 2022 mwaka 2023 ira yacethetwe ni antu ba bethi banthaka rutene rwa Igembe Central. Asante sana. Kili akiaria na cethiba igitenerea kiatho giki kira gigukuri ndene ya cukuru ya Baibario Primary School ireri ndene ya Thirurujine na rikitie gwitabie wa bira byagirite awamwe na gikombe kya mumbani wakyo uria wacindanire na uria utwire eterete igitari ligakinya ri sasa. Katibu ndio hiyo. Haya mheshimiwa. Haya tumeamua kikombe mara mbili tatu.
kanyene gaka timu ya Ngaya United FC nirikitie kugwata gikombe giki na bethiro bena gikeno gikinene nontu bakwithirwa bone batwire beterete gikombe giki gita rinene ndo netele kwela mubira yu ailoelia nura kwelera akona nikaba inyanete au na babe girite ngusha muru na babe girite shamulu sasa tonga yata kuingala batongala tiuregoso kukuyo ay kunikala tilela tuwa mosema alkileneru kukulea tiwa bati tiwa Atrombaira tokoye kombe na umepea Nganya usi. Nani Dan Kiri akambiria ligi ingi yawe ire kethiro iru sponsored niwe nuntu iu ya kabere ni au ya sponsored ni mbunge ora wali mbere o ule wa Kenya Kubai Kiringo. Mlikuwa mnalipa 5,000. Tumesema tunalipa 2,500. Ndio kila kilabu isajili. Ndio tuwe na vilabu vingi, ligi ibambe moto. Ndio kwatanena na tuweta boya no te question no te worry. Kwa hivyo tournament yetu hakuna kitu kalipwa. Rifari nini ni kucheza tu, mtacheza muentertain wale wengine na mjiweke vizuri katika afya. Na mimi nilikuwa football miaka mingi sana. Najua mtu kama anacheza football mwili yake inakuwa mzuri. Kwa hivyo tuendelee kucheza football ndio mwili yetu endelee kuwa mzuri na tuwe na afya. Nawe mutongeria wa FKF urori ndene ya Igembe Central kuja kumyaka ya Kinyangi na rikiti kuga ati FKF iketho irungamirite ligi ici na njira yagirite. Tukiendelea na ligi oringe tukiendelea na ligi ya Mheshimiwa Ndani Kile ira sponsored wewe ngwa ira karomera from the word go Monka Finance na Kinya Ones na Kinya Uniform na Kinya officiating. So ilabu we have a lot of matches ahead of us, so kan karomba tusiumie tuchoke bienine tuwatanire twithiro twina thiri twithiro twina okiri na ndombe nyo tongeria bo ilabu mwanya bwithiro bwina rerekeria riria kire asethi kire mashabiki nikenda tukombo kuri mubira turi amwe kwa muthia Bruno chokire Mheshimiwa Ndani Kile nkatho urora romanire na bautwe ya federation na mutu support from the one go na atwa indi rire onda tugenda otethio kwa mantu yo kuria mubira areamo na batu na iterendo tayari ututethia. Kwa hivyo jukumu letu kama viongozi ni kupanga mpira na ni jukumu la wachezaji na vilabu kupanga mpira pia, ndio tuwe na mwelekeo mzuri wa mpira. Murithi wa Banki ripotera Miro TV kumaja mirigone ya Igembe Central. Riboti yu kethira itukinyirie muthia yo ayara tukumaganitia kirimetha ya nteto mbita wa Kabwe Mutharimi mwananiria wetu na njira mathirio ni Paul Gujiri gushukire nkatho cia mwanya ni bwega muno no ntuba gututhura ningwitane batu ikinya nya kirimitandao yetu ya Kinandi no ntubaku amu nitutugite nyumba nteto ira iri na igweta kathetune ka Miro kumakirini kirewe na kimoni. Thank you very much. Nkwendere gita rirega.